nĩ nduka iria ciendagia indo iria ihũthagĩrwo nĩ arutwo mathukuru-inĩ. Na mwaka ũyũ ũkĩambĩrĩria marauga mareciragia kahũa kao nĩ keru, no mararĩ merirĩria ma ngoro ciao, amu marauga thengia wa kũihũria nduka ciao metereirie arutwo arĩa maraingĩra form 1, no hathara ĩramatũnga thutha wa mathukuru maingĩ kwambĩrĩria kwendia indo ici mathukuru-inĩ. Tuko na stock mingi sana kwa duka zetu, tuko na mabox, tuko na masocks, tuko na uniform, zimejaa kila mahali. Na sasa tunashindwa tutauza aje, tutauzia kina nani? Shule wamechukua hiyo opportunity, wametunyang'anya sisi wanabiashara. Tutafanya nini? Kama walimu ni biashara wanataka wakuje wafanye biashara, sisi tuende tukafunze. Tumesoma hata sisi, wasituone hivyo hivyo. Tunataka kuambia walimu, tafadhali hawana huruma kwa wazazi na waachane na mambo ya kuuza uniform. Waachie wanabiashara wapate school fees. Maruga aciari nĩ marahinyĩrĩrio amu thukuru imwe irendia indo icio na thogora wa igũrũ ũkĩringithania na thogora ũrĩa marendia. Walimu huko mashule wanatuitisha pesa ya kununua vitu zile ambavyo tuko navyo kwa duka, vitu kama mattress, sanduku. For example, kama mattress huku tunauza na bei ya 1500. Ukienda shule unauziwa na 3000. So unaona hiyo 1500 ungesave uweke kwa school fees. Socks, for example, tunauza socks 80 shillings, lakini kwa shule ni 300 per pair. Please, tunaomba serikali iangalie maneno kwa sababu mzazi ameumia na mwanabiashara ameisha. Rĩu marenda thirikari ĩingĩrĩrie ũhoro ũyũ na kũhĩtũkĩra rũhonge rwa gĩthomo ĩgathĩkia watho wa kũgiria mathukuru kwendagia indo ta uniform, mĩrengeti, iratũ cia thukuru, thogithi, taritari na ingĩ mathukuru-inĩ. Kwa hivyo sisi tunasema tumefinyiriwa sana, tunaomba serikali yetu ichukulie hii mambo kwa ugumu na kwa uzito ili watushughulikie sisi kama wazazi. Tumekuwa tukiambiwa tumengoja vya kutosha na tumefinyiriwa sana. Tumewapea hii mwaka sababu walikuwa wametoa already barua za shule. Maugĩte mwaka ũkĩte ciana iria ciĩ kĩrathi gĩa kanana ikĩingĩra form 1 gũtirĩ thukuru yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩenderia ciari indo ici, makĩgwetania ciĩko icio na wara warimũ gũthũkũma thũgũrĩ-inĩ ĩyo, makiuga imwe cia indo icio irendio maita matatũ ma thogora ũrĩa irendio thoko-inĩ kana matuka-inĩ mao. Kama itashughulikiwa next year, kwa sababu mwaka hatuna shinda, ama ni aje? Mwaka hatuna shinda, mwaka atauza na tumekubali wauze shule, lakini kutoka next year hakuna uniform tunataka iuzwe shuleni. Sisi ndio tutakuwa tunauza kama wanabiashara na wanabiashara wengine huko Kenya sehemu zingine. Tafadhali serikali kama haitaingilia hii maneno, sisi tutaandamana, kila mwanabiashara, kila mzazi kona yote ya Kenya, ndio tutetee haki zetu na haki zetu zisikike kwa serikali. Si ni sawa? Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga Wambui.